Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. Ngasko nakaliang gajong menteri badai baik ya kan department kong amperin indo ila sumkya bhai kan ga kam ti hagadung ko kam bad hunut ya baro de ko sitom ba amal kiban nyum bat kiban omuhun kindon baik tinrei ka ai ka ba ni lala ban le nak la sarkar ka ai ka bai kong amperin la ai ru ka assurance bang nu dok bagadang ban ka dunai kita ru nang baik tengah semua kelabian ke Malaysia mendai ba ong ba la khang no ya ka jikhang ban numnya pendek penumnya kelancu kan ngiti bro ba ka Meghalaya ka datang ka we ka jela ka ba ay ka ta fix incentive kare ka we ka jela kim ay ka ta di ay tang ka incentive tik dan ban ong ay try ha ba dai ba haji Malaysia lada pi kan ni kata te kemet kala de ka state ka khang ba ban ai ka tinggal dai ni Asha Workers Jenrei ka jinlong briu pat long da dan kibri ke ba dai yo katu kidang pa ni inti shu Jenrei udah ruput ike but ni simlale benyaki kemba ong maki kadai gawe ke jela wala ai ya remuneration ke ba yang tam na bring babun ke jela hamtam hang notice Meghalaya la le ba ha we ni Asha Workers video ni saya susu jadi habis jela ba akan Malaysia daga kam Malaysia pak kali kata kan ba di belong free banyawan sifat banyakan hamtam ba gani ka involve free ya ka interest ka jongki ke ngamti ba balai di ban dam randin ani ban select surok ka linti jong ka ki ai ba kini kedua ya bor beri baik ya minister in charge ini pembek ke dono barang sateng kompat baik